nyuma y'amezi y'umuburo ndetse n'ubwoba kera kabaye, leta zunze ubumwe za Amerika zakoze ibyo benshi bari bategereje. Perezida Donald Trump wa leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu Amerika yagabye ibitero mu murwa mukuru wa Venezuela, Caracas, ndetse Perezida Nicolas Maduro n'umugore we ngo bafashwe bakurwa muri iki gihugu. Mu butumwa Perezida Donald Trump yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social, ntabwo yigeze atangaza aho Maduro yajyanywe. Yavuze ko Perezida Maduro n'umugore we bafashwe ndetse bakurwa muri iki gihugu binyuze mu bitero bikomeye bya Amerika. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo guverinoma ya Venezuela yatangaje ko Amerika yagabye ibitero ku murwa mukuru Caracas ndetse no mu zindi leta eshatu, Miranda, La Guaira na Aragua. Ibi bitero byibasiye cyane ibigo bya gisirikari birimo n'icya Fuerte Tiuna, aho byagiye bivugwa ko Maduro aba. Ifatwa rya Maduro ribaye mu gihe hari hashize imyaka myinshi uyu mugabo atavuga rumwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Donald Trump yagiye agaragaza kenshi ko Maduro ari umunyagitugu ndetse Amerika itemera ubuyobozi bwe. Mu mezi make ashize nibwo Amerika yatangije ibitero bya gisirikari yagabye ku mato y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge yavuga ko bakorana na Perezida Maduro. Ku rundi ruhande, Maduro yagiye avuga kenshi ko ibitero bya Amerika bigamije kwigarurira umutungo w'igihugu cye ndetse no gushyiraho ubuyobozi bukorera mu kwaha kwa Amerika. Maduro afashwe mu gihe hari hashize iminsi mike atangaje ko yiteguye kuganira na Amerika. Iki gitero cya leta zunze ubumwe za Amerika benshi bagitekerezaga. Ni igitero cyagabwe mu murwa mukuru wa Venezuela, Caracas. Maduro na Donald Trump bamaze igihe batumvikana ku ngingo zitandukanye ndetse bakunze guterana amagambo inshuro nyinshi. Maduro agashinja Donald Trump kwivanga muri politiki ya Venezuela, mu gihe Donald Trump nawe ashinja Maduro kwiba amatora no kuyobora umutwe ucuruza ibiyobyabwenge muri Amerika, ibyo biyobyabwenge bikica abanyamerika. Kuri ubu rero ibyo Donald Trump yaramaze iminsi avugira mu matamatama byamaze kujya hanze, kubera ko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu kajugujugu za Amerika zarashe urufaya rw'ibisasu ku birindiro by'ingabo za Venezuela zirwanira mu kirere bizwi nka El Libertador Air Base. Ibi ni bimwe mu birindiro bikomeye biri muri iki gihugu ndetse bikaba binavugwaho gucumbikira abayobozi bakomeye mu ngabo za Venezuela ndetse n'imiryango yabo. Aya nama ya Venezuela yize nyuma yo kugirwa inama na Iran, aho Iran yavuze ko Amerika na Israel baza aho abayobozi mu ngabo baba batuye, bityo ko ari byiza kubashyira ahantu hizewe ku mutekano. Aya ni amasomo Iran yize nyuma y'intambara y'iminsi 12, intambara y'ishyamiranje na Israel. Andi makuru akavuga ko muri iyi minsi Perezida Nicolas Maduro yarasigaye akunda kuba ari kuri ibi birindiro kubera kutizera umutekano we. Muri make ibi birindiro ni hamwe mu hantu hizewe umutekano muri Venezuela yose. Uretse ibi birindiro, andi makuru yemeza ko hari ibindi bikorwa byarashweho na Amerika birimo iminara ikoreshwa n'igisirikare cya Venezuela, za radar ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye bifitanye isano n'igisirikare. Ku rundi ruhande, Amerika iranavugaho kuba yagabye ibindi bitero mu bindi bice by'igihugu bitari umurwa mukuru gusa. Byose magingo aya bikaba ari ibitero birimo kugabwa ku bikorwa remezo by'igisirikare cya Venezuela. Kugeza ubu hari amashusho yagaragaye agaragaza akajugujugu z'igisirikare cya Amerika, ku buryo hari impungenge ko kera kabaye iki gihugu gishobora kugira gutya kikaba cyanagaba ibitero simusiga bya gisirikare byajya ku butaka bagahangana na Venezuela. Perezida Donald Trump yararahiye avuga ko nta kabuza Maduro agomba kuva ku butegetsi. Gusa na Maduro ntabwo ari umuntu woroshye kuko amaze iminsi aho intwaro abaturage be. Leta ya Venezuela yahise itangaza ibihe bidasanzwe ndetse inavuga ko Amerika ariyo yayigabyeho ibitero. Perezida wa Colombia Gustavo Petro, usanzwe uzwiho kutajya imbizi na Amerika, yahise ajya ku mbuga nkoranyambaga avuga yeruye ko Amerika irimo kugaba ibitero kuri Venezuela ndetse anatanga umuburo ku isi yose. Ati ubu barimo kurasa Caracas, isi yose ikwiriye kubimenya igahaguruka, barimo kugaba ibitero kuri Venezuela. Amerika imaze iminsi ifitanye ibibazo na Venezuela kuva Perezida Donald Trump yagaruka ku butegetsi. Perezida Maduro yashyiriweho igihembo cya miliyoni 25 z'amadolari ku muntu wese ushobora kugira uruhare mu itabwa muri yombi rye. Niwe muntu wa mbere ku isi washyiriweho igihembo kiri kuri uru rwego. Ibyerekana uburyo Amerika yahagurukiye uyu mugabo. Kuva mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize, Amerika yongereye ibikorwa by'ubutasi mu kirere cya Venezuela ndetse no mu nkengero zacyo, ari nako yohereza abasirikari benshi n'intwaro zidasanzwe mu gace kari hafi na Venezuela. Perezida Maduro yakoze ibishoboka byose atabaza amahanga, yemerera Amerika kwiha amariba ya petrol, agera nubwo anavuga ko yiteguye guhindura ibintu akayobora mu buryo yumvikanyeho na Amerika. Ariko ibi byose Donald Trump yabiteye utwatsi. Mu mezi 5 ashize, Amerika yongereye ingabo hafi ya Venezuela, bikavuga ko izihari zirenga 10,000. Abantu benshi bibaza impamvu Amerika yazana izi ngabo zose niba koko itarimo gutegura intambara. Icyakora Venezuela nayo ntiyicaye ubusa. Iki gihugu kimaze igihe gitanga intwaro mu baturage ku buryo mu gihe cyose Amerika yakohereza ingabo muri Venezuela, ubwo igomba kwitegura kwizarwana n'abaturage benshi aho kuba abasirikari gusa. Benshi bakemeza ko Amerika nireba nabi izahura n'intambara imeze nk'iyo yarwanye kandi gatsindwa muri Afghanistan, intambara Amerika yarwanagamo n'abatalibani. Ariko subundi
Donald Trump n'icyo apfa na Maduro, kuki Amerika ishaka Venezuela ku bubi n'ubwiza, byose reka tubivugeho. Jye nitwa Ismael Mwanafunzi. Venezuela ushatse wavuga ko ari igihugu cy'amata n'ubuki. Munsi y'ubutaka bwayo habitse umutungo ufite agaciro ka miliyari zirenga ibihumbi 14 by'amadolari. Uyu ni umutungo uba waragaragaye aho uri, hazwi neza, ndetse haramaze no gukorerwa ubushakashatsi. Muri make uyu ni umutungo uba ushobora guhita ubyazwa umusaruro mu gihe ishoramari ribonetse. Ni igihugu kiri mu 10 bya mbere ku isi bifite umutungo kamere mwinshi ushobora kubyazwa umusaruro. Nk'iyo bigeze kuri petrol, n'ibihugu nka Arabia Saudite ntabwo bishobora gukoraho kubera ko Venezuela nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite uyu mutungo ku bwinshi. Mu myaka y'1970 byigeze kubaho ko Venezuela iba igihugu cyohereza petrol nyinshi mu mahanga ku isi yose, nk'uko bimeze uyu munsi kuri Arabia Saudite. Kugira uyu mutungo ungana gutya bisobanuye ko amaso y'amahanga yose adapfa kukuvaho mu buryo bworoshye. Ibihugu birimo Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi byinshi byakunze guhoza Venezuela hafi yabyo, cyane cyane mu bihe yari itangiye kubana nabi na Amerika mu myaka irenga 25 ishize. Ikibazo gikomeye nuko Amerika itabona neza umubano wa Venezuela n'ibindi bihugu bihanganye. Venezuela iri mu birometero hafi 200 uvuye muri Amerika, ku buryo mu gihe Ubushinwa n'Uburusiya byayigiraho akaboko bishobora kuyifashisha mu gutata Amerika, cyangwa se bikaba byayifashisha mu kwashyira ibikoresho bya gisirikari nk'uko abasoviete babigenje kuri Cuba mu myaka y'1960. Cuba ni ikindi gihugu cy'inshuti cyane na Venezuela, ariko byose bigahuza umwanzi. Uyu akaba Marco Rubio, umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburyo uyu mugabo arimo kubangamira ibi bihugu turaza kubugarukaho mu kanya. Impungenge za Amerika kuri Venezuela zirimo kurushaho kuzamurwa nuko imishinga ihuza icyo gihugu n'ibindi bihanganye na Amerika yatangiye gushyirwa mu bikorwa, ku buryo itakiri mu magambo gusa, ahubwo yagiye no mu nyandiko. Nk'ubu Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya aherutse guhura na Maduro, bashyira umukono ku masezerano y'imikoranire y'imyaka 10, aho ibyo bihugu byombi bizafatanya mu bijyanye n'umutekano, ingufu na petrol ndetse n'ikoranabuhanga. Amakuru avuga ko kimwe mu bikubiye muri ayo masezerano ari uko Uburusiya buzashyira misile zabwo karundura muri Venezuela, nk'uko twabibonye iri mu birometero 200 uvuye muri Amerika. I Washington ibi ngibi byaba ari ukurenga umurongo utukura, kubera ko ibyo ku Burusiya bwakohereza intwaro muri ibi bice Amerika yarabibonye kandi ntabwo yifuza ko byongera kubaho. Ku rundi ruhande, Maduro yubatse umubano utajegajega n'Ubushinwa. Ibihugu bigira ibyiciro bishyiramo ibindi mu bijyanye n'imibanire mu bya diplomasi. Mu minsi mike ishize, Ubushinwa bwashyize Venezuela mu cyiciro cya mbere cy'ibihugu bifitanye umubano w'akadasohoka, icyiciro ubundi kirimo ibihugu by'inkoramutima ku Bushinwa nk'Uburusiya. Uretse ibi kandi, Venezuela isa nk'itunzwe n'Ubushinwa kubera ko iki gihugu kigura hejuru ya 90% bya petrol yose itunganyirizwa muri Venezuela. Ubushinwa buhagaritse kuyigura, birashoboka cyane ko ibibazo by'ubukungu byarushaho kunuma, ku buryo no kwishyura abakozi ba leta byatangira kuba ingorabahizi muri Venezuela. Nk'ubu mu mwaka ushize, Ubushinwa bwaguze petrol ifite agaciro ka miliyari 15 z'amadolari muri Venezuela, ariko ntabwo ari ukugura petrol gusa, ahubwo Ubushinwa bunamaze kuguriza Venezuela arenga miliyari 60 z'amadolari akoreshwa cyane cyane mu kuvugurura amariba ya petrol no gucukura andi. Ibigo by'Ubushinwa kandi bimaze kongera ishoramari bikora muri Venezuela, aho rimaze kurenga miliyari 15 z'amadolari. Ibihugu byombi kandi byatangiye umushinga w'ishoramari rihuriweho umaze gushyirwa amarenga miliyari 40 z'amadolari kuva mu 2010. Kuri Perezida Xi Jinping, kubona ishoramari ringana gutya rishobora kuvangirwa na Amerika ni ikintu atihanganiye, ari nayo mpamvu ejo bundi ubwo Perezida Maduro yatabazaga avuga ko Amerika imurembeje, Ubushinwa bwafashe iya mbere bwamagana bikomeye Amerika, buvuga ko igamije guteza umutekano muke muri Venezuela. Ku rundi ruhande, Venezuela ifitanye umubano mwiza cyane na Iran, ariko by'umwihariko umutwe wa Hezbollah. Hezbollah ni umutwe uvugwaho kuba umaze imyaka myinshi ushaka uko ushinga ibirindiro muri Amerika y'Amajyepfo, ahantu hari icyashara cy'ibiyobyabwenge, hakaba umutungo kamere mwinshi kurusha muri Liban na Syria, aho uyu mutwe wakunze gukorera cyane. Uretse gushora imari mu biyobyabwenge, Hezbollah iranifuza kubona uburyo bworoshye bwo kohererezanya amafaranga ndetse no kwagukira mu bindi bice by'isi, bityo ikabona Amerika y'Epfo nk'ahantu heza aho gukorera ibyo byose. Venezuela yemereye Hezbollah ko ishobora kuyibera amarembo ayinjiza muri Amerika y'Amajyepfo, icyakora nayo yisaba ikintu kimwe gikomeye: kuyifasha kubona ikoranabuhanga ryatuma itangira kwikorera drone. Ibi byari nko korosoro wabyukaga, kubera ko Hezbollah
yahise yohereza inzobere zijya gufasha Venezuela gukora uruganda ruto rushobora gukorera drone imbere mu gihugu, ndetse mu minsi ishize iya mbere yakorewe muri uru ruganda yagiye hanze itahwa ku mugaragaro. Iyi gahunda yo gukorera drone muri Venezuela yatangiye mu 2022, ariko mu mwaka ushize nibwo hashyizwe hanze drone zo mu bwoko bwa za Moravi 1 zifite imiterere ijya kumera nk'iya Shahid 136 z'abanya-Iran, bituma abanyamerika bikanga. Izi drone uyu munsi ntabwo zishobora kurasa muri Amerika, ariko zishobora kurasa mu bihugu by'inshuti na Amerika kandi biri hafi ya Venezuela nka Trinidad et Tobago, igihugu gito kiri mu ntara y'ibirometero 11 gusa uvuye muri Venezuela. Iki gihugu gifitanye amasezerano na Amerika avuga ko mu gihe cyose byaba ngombwa Amerika ishobora kohereza ingabo. Mu ntambara yashyamiranye Amerika na Venezuela, nta kabuza ko Trinidad et Tobago yaba ahantu abanyamerika bakwifashisha cyane. Ntabwo araho gusa, kubera ko ibindi bihugu nka Barbados nabyo biri hafi aho ngaho kandi ntibyumvikana na Venezuela. Igiteye ubwoba nuko izi drone zizagenda zongererwa ubushobozi ku buryo mu myaka iri imbere zishobora no kuba zakora urugendo ruzigeza muri Amerika nyirizina. Kuri Donald Trump na bagenzi be, izi ntabwo ari intambara bifuza ku gihugu gifitanye umubano mwiza n'ibihugu bihanganye na Amerika. Uretse ibyo kuba Amerika itifuza kubona Venezuela mu maboko y'Ubushinwa n'Uburusiya, umutungo kamere w'iki gihugu nawo ushobora kwifashishwa bitari mu nyungu za Venezuela gusa, ahubwo no mu nyungu za Amerika. Donald Trump arifuza ko Venezuela yakwifashishwa mu kuziba icyuho cya petrol ishyirwa ku isoko ry'isi, cyane cyane ko intambara hagati ya Iran na Israel yongeye kuvugwa muri iyi minsi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran, Abbas Araghchi, aherutse guca amarenga ko intambara yashyamiranyije igihugu cye na Israel itarangije ibibazo byose, asa nk'uca amarenga ko baryamiye amajanja. Uyu mugabo yavuze ko ambasaderi wa Iran i Moscow aherutse gutumizwa agahabwa ubutumwa bwa Israel kugira ngo nawe bugeze kuri leta ye. Aherutse kugira ati mu minsi mike ishize Benjamin Netanyahu yavuganye na Putin. Umunsi wakurikiye ikiganiro cyabo, ambasaderi wacu i Moscow yarahamagajwe. Uburusiya bwamugejejeho ubutumwa bwatanzwe na Israel. Bamubwiye ko Israel idafite gahunda yo kongera guteza intambara kuri Iran. Icyakora wakumva ibi yakeka ko Iran yabyakiriye neza, ariko ntabwo ariko byagenze, kubera ko ahubwo byatumye ubuyobozi bw'iki gihugu burushaho kwitegura neza, bukeka ko yari amayeri agamije kugira ngo Iran idamarare, irangare, bityo izatungurwe n'intambara. Minisitiri Abbas yavuze ko bacyakira ubwo butumwa bahisemo gukaza ingamba z'ubwirinzi. Ati ingabo za Iran ziriteguye cyane kubera ko hari ibyago by'uko Israel ifite umugambi wo kutugirira nabi. Ntabwo tubizera. Yaba ari Netanyahu na President Donald Trump bose bakunze kwikomanga ku gatuza bavuga ko ibyo bakoze muri Iran bashobora no kubisubiramo igihe cyose byaba ngombwa. Netanyahu aherutse kuvuga ko bishoboka cyane ko Israel ishobora kongera kugaba ibitero kuri Iran. Ati tuzi aho uranium yabiri. Ntabwo nigeze mvuga ko Israel idashobora kongera kugaba ibitero muri Iran. Amagambo nk'aya yagashoza ntambara yakajije umurego nyuma y'uko raporo z'ubutasi zigaragaje ko mu by'ukuri ibitero Amerika na Israel bagabye muri Iran bitigeze bituma icyo gihugu gihagarika gahunda yacyo yo gukora intwaro kirimbuzi. Ingingo yanigambwe cyane n'ubuyobozi bwa Iran, cyane cyane abasirikari bakuru bavuze ko gahunda yabo nta kibazo gikomeye yagize cyatuma ihagarara burundu. Hari abatekereza ko mu gihe Israel na Amerika byaba bigabye ikindi gitero kuri Iran, byakenera ko Venezuela iba yaramaze kugaruka mu murongo wa Amerika kugira ngo izibe icyuho cya petrol ku isoko mpuzamahanga, bityo ibiciro ntibizamuke cyane. Ibi birushaho gukenerwa cyane cyane muri iyi minsi aho Uburusiya bwagabanyije petrol bucuruza ku isoko mpuzamahanga, kubera ko ibitero bya Ukraine ku mariba n'inganda zicukura byagabanyije nibura 20% by'Uburusiya bwakoraga. Ku rundi ruhande, ibihano by'ubukungu bishya Amerika ishaka gufatira Uburusiya bishobora gutuma ibihugu bitandukanye ku isi bihagarika kugura petrol y'Uburusiya. Mu 2024 Iran yacuruje 3.3% bya petrol yose yacurujwe ku isi, mu gihe Uburusiya bwacuruje ingana n'10% byacurujwe yose ku isi. Ibi bihugu byombi byihariye hejuru ya 13% ku buryo mu gihe byagira ikibazo ingano ya petrol icuruzwa ku isi ikagabanuka, byaba bisobanuye ko igomba gusimbuzwa kugira ngo ibiciro by'ibikomoka kuri petrol ntibizamuke cyane ku isi ngo bigire ingaruka mbi ku bukungu bwayo. Venezuela ni igihugu gishobora kwifashishwa mu kuziba icyo cyuho, kubera ko nk'ubu icuruza utugunguru turenga 1 miliyoni ku mwaka, ariko ifite ubushobozi bwo gukuba 5 ubwo bushobozi igacuruza utugunguru turenga 5 miliyoni. Ntabwo Amerika yifuza kongera gukora ishoramari muri Venezuela mu gihe Maduro akiri ku butegetsi, kubera ko uyu mugabo yakunze gutenguha abanyamerika cyane ku buryo icyo bifuza ari ukumubona atakiri president. Mu 2022 nyuma gato y'uko Uburusiya butangije intambara muri Ukraine, President Joe Biden yahise yihutira kuganira na Venezuela kugira ngo icyo gihugu cyongere ubushobozi bwa petrol gishyira ku isoko, kubera ko hari ibyago by'uko ishobora kugabanuka. Maduro
yasabye gukurirwaho ibihano by'ubukungu, ari nabwo yemereye Biden ko azategura amatora ya perezida anyuze mu mucyo. Amatora yari kuba mu 2024. Mu gihe cy'amatora, Maduro yirukanye abatavuga rumwe nawe, abandi arabafunga, ku buryo hari abagera kuri 900 bafunzwe. Uyu mugabo kandi yatangaje ko yatsinze amatora, ariko ntiyagira ikindi kintu na kimwe ashingiraho abyemeza, yaba kwerekana impapuro z'abatoye n'ibindi bimenyetso. Ibi byatumye Amerika yanga kwemera Maduro nka perezida, aho ari umwe mu bayobozi batatu ku isi Amerika itemera, we na Alexander Lukashenko wa Belarus ndetse na leta iyobowe n'abatalibani muri Afghanistan. Biden yahise asubizaho ibihano by'ubukungu ndetse azamura igihembo cy'umuntu wari bugira uruhare mu itabwa muri yombi rya Maduro kiva kuri miliyoni 15 z'amadolari kigera kuri 25. Donald Trump akigera ku butegetsi yaje avuga ko agomba guhindura ibintu ndetse atanga ubutumwa bweretse Maduro ko atazamworohera. Kuri iyi nshuro Maduro yacishije make, yemera gukorana na Amerika mu bintu bitandukanye birimo kwakira abanyavenezuela bafatiwe muri Amerika badafite ibyangombwa, aho buri cyumweru indege bageza muri icyo gihugu inshuro 2. Maduro kandi yemeye gutanga imfungo 10 z'abanyamerika yari yarafunze, anasaba ko Venezuela yagirana ibiganiro na Amerika mu rwego rwo gufasha iki gihugu kubyaza umusaruro umutungo kamere wacyo. Ku ruhande rumwe, Maduro yari yamaze kubibona ko uramutse weretse Donald Trump umutungo kamere ashobora guca bugufi akakumva. Kuri Amerika, icyo Donald Trump yashakaga nuko Maduro agabanya imikoranire igihugu cye kirimo kugirana n'Uburusiya n'Ubushinwa. Bivugwa ko akibyumva, Maduro yabanje kubigendamo gake ntabyemere. Icyakora biza kugaragara neza ko naramuka atabyemeye agakomeza gusaza imigeri, ashobora kuzahura n'uburakari budasanzwe bwa Donald Trump. Ku ikubitiro yahise ahagarika petrol yagurishaga muri Cuba, igihugu kitabanye neza na Amerika. Ibi byari nko gutanga umugabo akereka Amerika ko yiteguye gukora iyo bwabaga akayibanira neza. Ibi byamushwanishije na Cuba, ubundi isanzwe ari inshuti magara ya Venezuela. Iki gihugu giherutse guhura n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi, ikibazo cyamaze iminsi mu murwa mukuru La Havane. Iyi petrol Maduro yari yahagaritse gucuruza muri icyo gihugu ni imwe mu byateye icyo kibazo, ndetse n'uyu munsi kiracyakomeje. Muri make, Maduro yemeye gukora ibishoboka byose kugira ngo Donald Trump yishime. Ikibazo kiba kimwe gusa: Donald Trump ntabwo yashakaga ibi byose. Icyo ashaka kurusha ibindi nuko Maduro nyirizina ava ku butegetsi. Ibi nabyo Maduro ntabikozwa, ari nayo mpamvu Donald Trump aherutse guhagarika iby'ibiganiro hagati ya Venezuela na Amerika mbere yo gutangira kohereza ingabo n'ibikoresho hafi y'icyo gihugu. Ikibazo gikomeye Venezuela ifite gishobora no kuba atari Donald Trump, ahubwo kikaba umunyamabanga we ushinzwe ububanyi n'amahanga, Marco Rubio. Rubio afite inkomoko muri Cuba, aho ababyeyi be baturutse mbere yo guhungira muri Amerika. Uyu mugabo yabaye senateri wa leta ya Floride. Iyi leta ituwe n'abarenga miliyoni 28, aho abafite inkomoko muri Cuba na Venezuela barenga miliyoni 2. Benshi muri aba banga cyane leta z'ibihugu byabo, bakifuza ko zava ku butegetsi. Ubwo yari senateri wa Floride, Rubio yakoze za kampanye cyangwa se ubukangurambaga bwinshi anenga ubutegetsi bwa Venezuela, ashinja gukoresha igitugu, ariko bukaba n'inshuti n'ubutegetsi bwa Cuba, nabwo ashinja gutererana abaturage. Rubio atekereza ko kugira ngo ubutegetsi bwa Cuba buhinduke, byasaba ko ubutegetsi bwo muri Venezuela bubanza kuvaho, kubera ko nibwo mufatanyabikorwa wa Cuba wa mbere. Niyo mpamvu n'uyu munsi Marco Rubio ari imbere cyane mu barimo kubwira Donald Trump gukoresha imbaraga mu guhangana na Maduro, aho gukomeza gukoresha ibiganiro, nubwo ibi biganiro binengwa. Maduro yari yagaragaje ubushake bwo kubyitabira kugeza ubwo yanandikiye Donald Trump ibaruwa imusaba ko babikomeza, ariko ndayitera utwatsi. Kuri Rubio warifuza ko icyasabwa cyose cyakorwa, ariko ubutegetsi bwa Maduro bukavaho. Kuri Donald Trump nawe arifuza ko ubutegetsi bwa Maduro buvaho, ariko agasigarana ikibazo cy'uburyo byakorwamo, kubera ko ntabwo yifuza kohereza ingabo z'igihugu cye kugira ngo zirwane byeruye muri Venezuela. Icyo Donald Trump yiteguye gukora ni ukurasa muri Venezuela, ariko bikagarukiraho. Tukivuga ku biyobyabwenge, Maduro usa nk'urimo kubura amahitamo, aherutse gutangiza ubukangurambaga bugamije kumvisha isi yose ko arengana. Inzego z'ubutasi za Amerika ubwazo zamaze kuvuga ko nta hantu Maduro ku giti cye ahurira no gucuruza ibiyobyabwenge. Abanyamerika barenga 60,000 bapfa buri mwaka kubera gukoresha ibiyobyabwenge birengeje urugero. Ikiyobyabwenge cya mbere cyica benshi ni cyitwa fentanyl. Iki kiyobyabwenge ntabwo gikomoka muri Venezuela, gikomoka cyane muri Colombia, ahaturuka nibura hejuru ya 78% bya fentanyl icuruzwa muri Amerika. Kuri cocaine nabwo inyinshi ntabwo ikomoka muri Venezuela, ahubwo iyinjira muri Amerika cyane nikomoka muri Mexique. Donald Trump akigera ku butegetsi yasabye Mexique guhagarika ibiyobyabwenge byinjira muri Amerika, bitaba ibyo akongera imisoro ku bicuruzwa bituruka muri icyo gihugu. Mexique yahise yohereza abasirikari 10,000 ku mupaka wayo na Amerika, ndetse inafata abacuruzi b'ibiyobyabwenge barenga 100 ibohereza muri Amerika.
Venezuela nayo yagerageje gukoresha ubu buryo kugira ngo ishimishe Donald Trump, aho Perezida Maduro yohereje abasirikare barenga 35,000 kugira ngo bajye ku mupaka wa Colombia bakumire yinjizwa mu gihugu ry'ibiyobyabwenge bishobora kujyanwa muri Amerika. Ikibabaje ni uko izi ngufu zose ntacyo zibwiye ubutegetsi bwa Donald Trump. Ku rundi ruhande, mu gihe ibi byose birimo kuba, Marco Rubio arimo gutegura uko ibintu bizagenda mu gihe Maduro azaba avuye ku butegetsi. Muherutse kubona Maria Corina Machado, umugore watsindiye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, Perezida Trump yari yarashegeye cyane. Uyu mugore akomoka muri Venezuela ndetse n'umunyapolitiki utavuga rumwe na Maduro. Ejo bundi aherutse kuvuga ko we na bagenzi be batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze gutegura gahunda y'iminsi 100 ya mbere uwo mugabo akiva ku butegetsi, aho bagaragaje ko bazibanda ku kuzana ituze muri rubanda, ariko by'umwihariko bagakorana cyane n'ibigo by'ubucuruzi byo muri Amerika aho kuba mu Bushinwa n'Uburusiya. Uyu mugore yavuze ko Maduro avuye ku butegetsi, ibigo by'ubucuruzi byo muri Amerika byashora imari muri Venezuela bikunguka nibura miliyari zirenga 1,700 mu myaka 15 iri imbere. Ni inyungu yava mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi. Gusa uyu mugore ntabwo ari we wayobora igihugu nyuma ya Maduro, ahubwo wakiyobora ni Edmundo González Urrutia. Uyu musaza w'imyaka 75 yahungiye muri Espagne nyuma y'amatora y'umwaka ushize, ndetse ni w'Amerika n'ibihugu by'Uburayi bifata nka perezida watsinze amatora kubera ko ngo yagize hejuru ya 70% by'amajwi, ariko Maduro akamwirukana mu gihugu. González yiyamamaje nyuma y'uko Maduro yari amaze guhakanira Machado akamubuza kwiyamamaza, nyamara ari wari ufite amahirwe menshi yo gutsinda. Kugeza ubu kandi Amerika yakiriye abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Maduro bose bagira igihe cyo guhura na Marco Rubio, barebera hamwe uburyo bashobora gusubiza ibintu ku murongo mu gihe ubutegetsi bwa Maduro bwaba bushyizweho akadomo. Maduro nawe akomeje guhanyanyaza. Mu minsi ishize aherutse guhaguruka asaba abaturage kwinjira mu mutwe wihariye ukorana n'ingabo z'icyo gihugu benshi bakunda kugereranya n'umutwe w'inyeshyamba. Ni umutwe uzwi nka Milicia Bolivariana, ubarizwamo abarenga 200,000 biyongera ku ngabo z'igihugu 160 ndetse n'inkera gutabara 8,000. Umutwe wa Bolivariana witiriwe Simón Bolívar wayoboye intambara zatumye ibihugu nka Venezuela, Peru, Bolivia, Panama, Colombia na Ecuador bibona ubwigenge. Yavukiye mu murwa mukuru wa Venezuela, Caracas, mu 1783. Gusa nubwo ari muri ibi, Maduro nubakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo yumvikane na Amerika, ariko ubutegetsi bwa Donald Trump bwamuteye umugongo, benshi bakibaza niba koko bufite intego yo kumukuraho. Icyakora hari n'abakomeje gutanga umuburo bakavuga ko gukuraho Maduro ntacyo bizahindura kubera ko ntabwo ari cyo kibazo cyonyine cyugarije igihugu. Venezuela ni igihugu cya gatatu ku isi kirangwamo ruswa nyinshi, ku buryo benshi bavuga ko gukuraho Maduro bitatuma igihugu kiyubaka, bakabishingira ku bibazo nk'ibi bavuga ko ari byo byihutirwa aho guhindura ubutegetsi. Hari kandi abafite ubwoba bavuga ko nubwo Venezuela ikennye cyane, ariko ibintu bishobora guhumira ku mirari ikaba noneho nka Haiti, nyamara yari igihugu kigerageza kwihagararaho. Hari n'abavuga ko bigoye cyane ko Donald Trump yakohereza ingabo muri Venezuela kubera ko nta mpamvu ifatika. Icyakora bakavuga ko ibi birimo gukorwa mu rwego rwo kugira ngo Amerika yongere gukangana, yongere kwereka isi ko igihari kandi gikomeye, yongere gutanga ubutumwa ku bihugu bifite umutungo kamere ko bigomba gukorana nayo. Bitaba ibyo ibintu bikagira udubi. Reka tubitega amaso. Mwakoze kutwumva. Jye nitwa Ismael Mwanafunzi. Abacuruzi bose bazakubwira ko umukiriya ari umwami, bashaka kukubwira ko icyifuzo cy'umukiriya cyose cyubahirizwa. Ariko ni gute wasobanura uburyo umukiriya bavuga ko ari umwami, ariko buri munsi uwo mukiriya agakora urugendo rw'ibirometero agiye guhaha? Niba ari umwami koko, kubera ko ibyo yifuza kugura batabimuzanira aho ari? Ibi rero nibyo WGP Group Technology yamenye mbere y'abandi bose, maze izana kwihahiro. Uru ni urubuga rwa internet uhahiraho ibyo uhashye bakabikuzanira aho uri hose utagenze na metero imwe. kwihahiro.com. Icyo bigusaba cyonyine ni ukujya kuri uru rubuga kwihahiro.com. Uhita uhingukira kuri page ibanza iri ibicuruzwa bitandukanye, kuva ku byo kurya, imyambaro, ibikoresho bya siporo n'ibindi. Ukanda handitse shop now, bahita bakwereka ibyiciro by'ibicuruzwa bihari, ugahitamo icyo ushaka. Nk'urugero ugahitamo uyu mwambaro wa siporo, bakwereka igiciro cyawo, ugakanda handitse add to cart, bivuze ko ubushyize mu gapaniye k'ibyo uguze. Uhita ukanda hejuru ahari akamenyetso k'agapaniye k'ibicuruzwa, bakwereka wa mwenda wamaze kugeramo, ubundi ukajya handitse proceed to checkout. Hano bagusaba gufungura konte niba utayifite cyangwa se ugakoresha iyo ufite.
niba utayifite jya handitse create account, baragusaba kwandika izina ryawe na email, hepfo baraguha password uzajya ukoresha ariko wanahimba iyawe, ubundi ukande kuri create account. Account irabibonetse, ubundi baguha ushyira email na password winjiye muri account yawe. Harita haza page igusaba gushyiramo nimero ya telefone umuntu ukuzaniye ibicuruzwa kubonaho, ubundi ujya kuri continue to address ushyiremo igicuruzwa kiza kugusanga, ubundi baguha uburyo bwo kwishyura, niba ari momo bakwereke kode cyangwa se niba wishyura cash igicuruzwa kikugezeho. Hano ikiba gisigaye ni ugutegereza iminota mike cyane, ubundi icyo waguze kikagusanga aho uherereye. Ugize ikibazo cyihutirwa kuri uru rubuga hamagara 07 95 57 15 16. Ntibazakubeshye, uku niko umukiriya aba umwami. kwihahiro.com